Ia o le pole nei o le asolua I nei Utah, I le skeke o Utah, I le mea lo mātou alalai. O le taimi, ua te alai titi lava le aforsipulu o le pō. A sa isa muna te tau na whaia le whauau se tātou podcast. Tui nā tu fo monisi fo mo se update fo mi mea lo tupu so foi. I mean, nei tu o le hemisphere, ia pole nei tu o le lanlan. Tui nā tuai la au whātālofa, ma le whamālofo, ia la tō e mawhai o na mau atu iai le nei. Le nei podcast, ma le nei avanoa. Se taimi o pana noa fo I maloloi ngā luengu. Wa lo watu lava I nunga o la ata o le YouTube. Pamali atu o nei podcast, o lo o pre-recorded, o lo o pue o na whatu a whasalau atu ai lea, ele o live. E nisi o tō lo si mai por a tonu le taimi whai atu ai. Le nei podcast, po le nei polo kalama. Ai lo fina ngalu I nei whapea o na mosanga no makamaka live hai. Salos taimi o inuma hamal taimi nei. Ia o lea lava whaawau lava I tu langa fo I o le pre-record. O na tuina tuene I nunga fo I ngale YouTube lava lea. Ia mo tanga fo I share ngai Facebook. Pune nā ono o tō mau ai fo ia na leo fo I. E wha longo fo I nai ia fo tatano atu. Ia maise lava whiwhiang sile tau pe amo fo lava no tō tatano mai ai. So if you want to continue on with our program, please like, love, share, and subscribe. E ko tēne lava da ato I o no mai mo. Ia ai lo pawhainga tān subscribe ia te utou. Ia ai le mea tilion tau lo iai sewa no mwhai ai o lo tō mai mo tō whafonga mai ai. I nei mta opo tu tuina tu whaftai lava. O te whatalo whātu le pa ia manu le atonu. O whia lava le o ngā lalo langi o iai o tātou tangata Samoa. Mai Samoa o tūto o tasi, ia mai se fo le territory Amerika Samoa. Ia manu am tutuina. Ia, tau ino whape atu, tātou te si whatasi I inga man whaftai. Le tātou tapau whasina I langa. Ona o soi fua malo no ina le o no whape o le wha. Tau maua I tātou. Ia e fo inisi o mo I whatafa ngase tu langa whapea. Tonu a inga, maota malawa, ia po a aifo ngase. Ia whapea o na ia I ngaro lea tua, mo lona mana whamaro no ina I whapea o na mai ia whaspo ina o no soi fua. Mona le malusi anga fo ia te oi. O le tātou tā upu le neipo. E luani vaenga o lau tuina. Me mua. Na singa update lava whaasingo fo I kako episode ia muli e winga lava le tau o lea no whaenga I te run. Ia te mana o lava o te tala noa fo I le whai unga o tātou prokalama. E tu sai ma ni tu langa fo I o whamasinonga. Ia I lātou uma lava o e malanga mai ia Samoa I sifa po Samoa tuto tasi. Lea ua mai ase tasi whamasinonga ua lausi le fia mo fo I le inunga. Ia le ngata fo I lea ono iei fo lisi whamasinonga lea no masalo. O le aso tae ao, aso tofi tae ao I le whapea lau e fo I le inunga la whamasinonga le sata le tā ua o le whamasinonga la mea tomu. Ai, tātou toi tāna no mule na. Ai, o te matuina se update whapea, mea nei, this is just a free talk from me to you and what you know from you watching the news and the media. On iai sewa no foi te fia tu fai mai whanu whina ngano pe ala ve ia foi fo ise ta opo tuina atu
Ia, o le a whapea ona, whapea nā o le whai, atu tu whaenga ia o le ia tūlanga. O nei mea o te tuina atu. Ia, o le lava e ko angai ani numa o le YouTube o a lava channel me kau media ke fia ia ia. Le whaasa ua ia o news. Ia, o le nei waitaini. O whai ia ki si whawhainga tā o na su le news sa o kalu ai lava ngei mea o AI. O le tele o isi tangata ma isi mea ke wā. Ua o mea ngā tupu. Ua turn e kaka whulea ngā ele AI's mode for ilea. And they start making it so interesting by over exaggerating the situation. E o lava fo I tala I o vai ngā au a Amerika leo lo ua whapea o na land I lesi I le moku leo o Clark ia ma le a foi ma le ave ina ma le ave ina lea po conqueringa leo o le Strait of Hormuz le sa tau ina atu le taimu mai. O e whai tete ala tatu wawa ai foi le I news. O kele o news o kele o mea lava o whai tangata e mise lava la whai podcast. O le mea na o te alu lava tau su e mai lava ia I la tō o te ino ke trustinga I lungo o news. E au fia I foi la ia media tele a ia CNN e Fox News e a foi o te alu lava ia e no tu whaatasi ela I o ala tō whamtalango tu ia na whai ela I o sau whai ingum sau natu tu inatu. Ua lipotia mai ua manao mia e Iran ia se ceasefire po o le tawhia o le pāpau I whanga mo le limaso. Lea ua malia ia President Trump. Loa foi ua malia ia le palemia o Israelu Netanyahu. I lea tūlanga au te reinopo a whea a makai. Ulono inga. O le mea lava lea Iran wa awa no fauta fo ila ia Iran ma Israel o le mea lea mai le amtang e anoa noa whamela ia o le a whaia le o mali la whai negotiation o mai fonga e nei ua arino o toi fo ia so ngai lima fo I whaingisi preparation fo ia la tō awala e ono ko sa ngisi sila ko attack mo tūlanga mo whapea. O le mea naro ia nei ua lipotia mai o nei whatanoanga o ofa mai e Pakistan. O le whai paanga ma Iran. Le avano le lato atunu lato malo e whataunu inai le nei tanoanga. Ia o le mea ua iai nei la le ia Iran. Ua koe a ngai e o ia Lucia ma sainga lea o anga a pese I o mea lenga ma alo se tele lato fia ma lo ma lato fia feke kau au se tulau ono o whape ono langa lato e sainga ma Lucia a lea o ripotia mai o whapea ona tu batasi I le whautuanga a sainga ma Lucia ma tuina tu ia Iran it's time to give up. Go to the negotiation table. Ia le mea nara o iai nei. O leisi mea fo I watu. O a saungi ia Saudi Arabia. Ma isi atu no o le aku alapi. E au fa atasi o Amerika ma isala elu. Ai makua. Fo ela tau vai ngā au fasang tau ia Iran. Awa o Iran. Ua whai lea ma feeling kau kia kongo o sae tu tau o la tau ane lolo
le fie i tangata le panona o lātou le lai o ngā mafua o ngā kuia i sala elu ai o le pangonga. Wa o lo fa mau kua i ngā i vai ngā Hezbollah. Le ngata fōina o le fie o mga ngā o ia le pangonga ia kwa ia ese a o mai fo la fa la ia la kala i la ko news ba ngā kanga ia continue pia ia le kau se longa mo kwa fu se lava le taita inga por malo lea or the regime lea la sa taita ia nei malo lona fala la mo le no ko po ai mo ko ka ia le Iran e lea mo fai ala to lang wa mali diu o le sui fa o le kai pe kasi dua aso ia tau mai ua whaamutaina la ia fu lai mai kaule ai o le sa o ngale kia le singo mo le ia tola o le ai mina ka meini le anga muri kungi le olo fai ngoa nge ai fo kalaka Iran a cardboard ka Ayatollah is a cardboard Ayatollah wanga ka wa le no po fe o ia le tai la lo ia nei ai au te inoa o le mea tonu lava lo mafa ia Amerika ole a vai sea mai lava o i lātou lea sa ia i kongo le administration lea o whainga mālo lea le Ayatollah ka maini ai a vai ese mai ia ma le taita ingo le mālo change of regime o le mea nā la o lo ia nei o le si mea wa alai fo i ona pe fa au mai ia saina ma Lucia a ngā ia Amerika o no lea wala na ke no le o yo lea le swau lea no kongo Iran lea ke ni ka o lai la ko lea la wa fo i wa la tu no kwa ave uma Amerika po le ia Amerika in the Strait of Hormuz. No, so far, the Marine Amphibious, I'm sorry, Marine Expeditionary Unit Command. Lesa la ko nga se amphibious assault. Yeah. La o pule ai ya Amerika fo nga the Strait of Hormuz. A lesina island le ka o karka i lunga i fo. Skama i island lava se a ko kuskusa fole pe ko vai ele me pu ngalo i kia pe fia e ngai esko e mai na pe lua e pe fa ai kai pe sai so o manono i pe au ma fo o to ai fo me te sawa ia la to la tala i manono ma sengo ka fa ia i ngo ka e tu sa iva la to plan ke kelia e kasi lava le oyo line sau mai ko Kongo Iran e anu ka mai mopu lea ai kusama e kasi kesi ma le konu miliona barrels e a fo i export mai i ngā e Iran i le lalang o ila le keleng sau so au la le feola o mai e Europa ma isi a kungu wa pe no fa tu tempi mun le ka ko epse mun ki nga ingo Amerika nga mai nga le kasi senge o le so au le sa mai Iran le lo yenge le e a foi sa nga ya Amerika kasi paseng o le oil Amerika e sa mai nga merna nga le na le fi tele Trump ya tunu o Europa le to tono NATO ai
Ale taimi nei ia la ua i fo manu tele ia e malo tele ia falangi o pelkangia o se amangi me lato leo lang la fo wa batu lato fo va ia wo ko va ia kele o no mai no ia o la se me la afai e pa o me te no o le news mai news uma ngova ia o pole Amerika le orio ta Iran sa mata no mo no so ni sina na po ta mai ia o so le se wa lu no po o lima ka la e pe o ka la le ka o le leader salo po e pe sa o in you sina ya fikanga ko vo faz ka o ka e a ma fa vo le va pe mo sina taimi ngai yo e ka o mai fa pe nga ai o te no within the next 2 to 4 weeks o ka ka ko pa u wa so wila ko pa u wa so wila no pe a o or go back to the normal a kumu mai sa fa la mo lango i le swau le a Iran ko al mena no i nei ese lava foi famtalanga lo saudi i isi foi o news media i ai tangata sa so sola ese mai tono Iran o no sa wanga nei pule ngal malo se tasio te mai tai o se tasio o ta ua foi meo fai aktati fangai ro wala la i tono o in kia ile kampagi foi ka o Bollywood le fai ia ka in kia tasia la kala nga fai ile news of Australia Trump is saving the world ile va pela o foi aku nei famtalanga va pe fa o ia Trump le ai la te no ya me sa o le mele fai Trump I se se i we best Trump la ko ke le fi ai o mele fa pe nei ta tu te ma fa te ngata ia o afia i lona ia la nei famtalanga o ma ko afia lava o le mea o iai le taua mai langa ia whakalsanga malanga message a Trump please don't stop until the Ayatollah Khomeini's governments are wiped out. Ia, ma le hotel o tangata Iran. Yo I kongo Australia no whaali mai a lato parade o le nganga fia ona ua a makanga mai a kwa ua a makanga free mai a ia Iran o lato tangata ma lato atu nu. O le toa telo I latou ua fai sauni o dinga toi fo'i nei si o latou atu nu. Le mea nga kuri ese mai ai. Ia, o te nofa mo o hofo inisi o uso Iranian sa mako surfa kasi kongo o le mitkeni. O kau fai a o le mo o te kofada o li o kei no. Pau i o ka ngaka le o kele o mo o lea latou I mea ai te fie no tonu po la se latou fina ngalo foi tu sai ma nei mea o iai. O le au le alu le tele I le awala na o so fa'i ai e Amerika wa land ai troops a Amerika le ngaka I kongo o le Strait of Hormuz ai whapea fo I a Kark ia I le island le moku le o Kark ai sa involve ai ia le United States Marine United States Army Ranger ma le 82nd Airport o la tona sa involve ai I os whainga nei ma o ta ua mai ai ua whapea ona u lea umai Amerika le ngata I nunga lea moku ia e whapea fo I a tūlanga I le Strait of Hormuz. Olo yes whamtalanga whai a Trump whapea wa au mai e ai Iran se mea lofa me tau tia le mata ngō fie mo Amerika. E wara kai ngene I lo leipo le ale le mea lofa. Po le mea lofa o se
o le a fo i o le ongi materials fo ia le whaonga e whai ia nuclear bombs. Po le a lava. Pa pe o le uranium o le whaonga e whai nuclear bomb. Pa pe o la tona o le merna ro ta whaia ka Iran e ku inga mai ia i lima ma ao o Amerika. Ai le o ilo le pa o lava le tala whaia Trump mai. It's a beautiful present. And we're looking forward to. Ai le ilo la po le a kongo le president o mai. O le si mea mkau ki le tau anoa kau i o tau o whapea. Kolu a upenga Amerika e le i whaanga ina whaatasi mua. I seisi lava tau. Ngā i no le kaimini ngei le whako a pakaikai kongo ia is an actual war. O le missile le ka o le PRISM, o le PRSM. O le Lucas drone, ma le Black Tomahawk. O le Black Tomahawk la ko o le mo leva o fasfu kau sanga, I mean o le Tomahawk missile. O fasfu tau sanga o roundly whaanga nei, our Black Tomahawk la. E iei fo i o significant characteristics ese mai le regular Black Tomahawk. Ai whaamalia atu o pene no le kongu lava pole ai tau no whape atu tasina o pena sili ona malosi o i o fou ona leo lo whaangai na Amerika. O le Lucas drone na whausia e Amerika mai se drone a Iran na whanga i lalo e Amerika in the past. Nga i whanora ia lako sa idi ai. O drone ia. O pei al whaingol vale le kau fui le aile it's unmanned. Whai mai o le drone la Iran. No, once you fly it out there, then you're going for good. La kwa wasao le like on target. Yeah. And wakwa ma uma ya. Le drone le whai Amerika. And wakwa aile na Facebook e koe fo I mai le drone. The ones that Iranian kill will never come back. You know, it's the farewell and goodbye forever. Lele asepuro. I only folinga main kamai va lele folini. We kiki a pio saiso o va ayo ke va ide feo ide pa o po masa va ia po o tutuila ma sa boisif ia po tutuila fo ma manu pe kai fa pe ngar ki they're unmanned, they're drone. Ale se sengala na whai e drone Amerika nga anu whapaul po koe fo I mai I le veo na lua koe o se update ngai tu lango au penga ian masani o tal no so mai ia ia I lato I o penga fo ia no whao ngai nei Amerika. Tuina tu ni ina I o to tantan noa ma ai wha lei ma whai mai no to fina nalo ai aua nei ngalo. Please share and subscribe in kako podcast. Ole fesili mo leo te mana iau lusi mai no tu fina ngalo. Ole ase mea o I no fina ngalo e winga I le nei I le taua lea. Mata e usei unga le. Pe iei fo sisi unga ole ai uia. E le fale le e te tila fia foi. Pe I se mea e te tila fia. Pe iei se mesi se o le whawhanga mo le nei tau e ono tupu mo es fale tau tele mo lava mo malo pa demokrasi. Ma se lava malo
Sauloto mai leo i lalo ulenga whakomis wapesi o breanga le solo ni le whapege o lesi vele pe no wawa aiene to telu la to whai mai ia e or ke le wea langa o whai American ngai mea or swau ia tau no whape atu swau is just like a fraction of the purpose mai le awa a whapea o le interest America nga ia continue per supply be 1% or swau sama Iran. I guess o le mea nā la o lo ia. Ai ke le ia tātou tal noi foi le episode mui mui. A mata me tau sanga e whai sa lau fitsu muiwa. Tēne o mea na whaia a Iran, malango lango ina Iran. I tu lango whaalave lave tau te po terrorist activities. Fasio tia i tangata Amerika. Le whako au man kin koe i whakangofia kua leo Amerika na tuai. Whai se tūlanga whapea ia Iran. O le tātou vaenga mo mua nā tātou talnon. O le vaenga o mule tātou talnon. O te watua lava le tuaia ia le tūlanga lea o le whamasinonga lea whatoa mai atu nei i le i tu malo whale alini mo mua. Lea ua to ila loai po uai si le fionga ia to ilupe le sa vea ma sui palmia o le kapeneta o ia po le mano. Ia. Leo oi kako iai uma kako la ngonga bias e foi kako la ngonga rejection foi le kulanga me whapenge o au ia. O te iai te le lau I have so much respect for this man. Le si to ina lea si whaipule lea ua whalea ngā ina na po inga o no tua inga tu la phone. Au le mea o te whai a koe a uia la kou wa salo wa tele atu o tō maanga fo i mea ua lai ona tupule nei tūlang. O iai fo i ni mea o pū o i tele i a tūlang. Fo i lele i a kā kou i ere e lo i whamasingo mangi lo i e le i kusi i whalo i ma kusi whamasingo. We have what we call common sense e whai e kā kou whai uma ma kā kou no ai. Paulea, a whai mora whamasinonga pe o sau nor pale mia. O le ata tia i whapea ma lo ia pe whai uma. O le a se tūlanga o le au iai. O lesi la whamasinonga lea no i umna nei. O i li whai unga lea pe o tau sina fia na maka mai a o ke topa. Tau sanga uma pai. O na tolo mai ta. O le whawha i lenga kono. O fōlinga mai. E iei le mafua anga. O lea tonu lava le mafua anga. Wha e ma o le masina whawa i aso taruai. Sa whatau sanga ile. Ia le whaamsino. E kakalo mo ngai. Malana whai. Ia ai o mai foila ia le asfareli le tuina te atuna. Pona tofu. Te atuna i masole te. Ai to e suif mai se koe vakua se vai aso stas. O lea la. O tātou koe whakarikari foila i isi aso e whiku. A dei loa, le peto i lua aso i ko koe. Ia o kako whanoro rilei unga whai ua nei whamasino. Tele mea na o a fia ai i whamasino nei. The big word that really destruct or destroy the decision of this court case
is the violation of conflict of interest. The conflict of interest. Pea tātou pea whaia mo I nei tala no sau e winga le whaamasino. Malanga, malona, tūlanga foi po maftanga po sootanga, ma se tasi ma le tū tangi. Ma le tū lea sa lato presinga le tangi. O te ofo lava pe ai sea walai ona mawhai ai ona whai ai o ia le nei case. Ai le tu ina atu I sesi whaamsino. O te ne mai no tonu ia I ake vai aku le kele o mena e sau whapea o le whaamasino leo kalasa. The first cousin ma le ali whai pule le ia le ala le pule li mongi. E no lotu whaatasi e whai au whaakasi ia matulanga uma whaapea. O I lātou umalawa o ena whaalongolongo I le nei whaamasino o te mana tua lava le upu a le nei whaamasino na whai I le aso muli whaamasino. O mai ale mani ma ua momo fo mela na whai. Ia momo whai le nei wala koe kiki laulangi o lea na vai o lo o kolo na. Tato mawhawhau ai sa me o kolo ai. Ia te au ia mo lo lava manatu na o walako. E ele mawhaanga ngā lainga whapea kupi lako mawhunua o lima. Langa ke no le nei lava le kāri kaupu I ngā kui kangaka. Ma le mea tau na whai e o I ele pule ale malo Roma. I tangata I utai. Wa e kasi ale kalapi lako. Le ai se me whai pe a whape mana o lava nga ia. Ina ia sao lea. Ia sao ia pangota le whaona. Ai de ai. Wala o na whai e whape pi lako. Ono o tanga I le wā o loma. O loma ma sala e po tangata yutai. Jerusalem. E whainga tāte le o a pēr tātou whai tau le history a tō le eri. E makua o le whiwhiwhi o ka roma I tono I utai. O no le tō tele what we call a guerrilla warfare le uka o ingi vai kani ngia. Tangata I sala enu. E le fia I tangata Roma. Mai o kele anga waku. O le mea na o whairana whaku whapea. A o le mea la ko e kasi lava langa kala. There's a case. No lai. Sao ele se po nao. O Yesu I lana ngā ruenga o whai I pēr. Ele ai asesi o whai nai. O le mea la le pe alu te whai atu ai. Ele au mai nei, lea o whai a nei. Ila ua lea wa ai e whaamasino lea. O le mea tonu lava lea. Po iai nisi, po iai se mafua anga. Wa lai ona ia tau mawhai ia koe whai aku lau whamtalang. O lewa ona ia ino le decision sa kau mawhai. Ai ono tau mawhai e bimino se le decision sa o lea. Ona ia le mafua anga. O lo o iai nisi o inwao ma hurt. Ma o inga whatpui pui ai langa. Ma whale tonu ai ala tu langa i o tonu o la tonga rema. Pe a whai al decision por whai ingo na. Lea la o kolo I whaapea. Ma ngā o lea kumu ua kakalo atu mona ia. Leo koe mai whai ma lesi vai aso. Ia, good luck for pēa o mai le aso o whaleile a koe. An whainga koe. Whaleile a o tō I Samoa ia ao la tofi a mātou I Amerika ma tutuina. Ma mano.
o le mafoaga na I lo'u la'u lea va'ai ma la'u tino I ai I te tonu o le minikeni kolu court martial saualu ai sauina maua ia e kasi court martial o a'una molia o a'una kagakaga o le defendant o le ae o le lua as a character witness mea tonu le ke lak fo'i lele I leo ka alofa le tagata lea pu'ofa a machine gunner named Sergeant Black. He was my right-hand man. He's also male of a fighter, training or combat or whatever. I kasi lawa sika mai se konge ka whailanga me se ngo o mako I le as a drill instructor training o komiki or recruits kongo Marine Corps. Ia makosa koe maka I ka whai ma character witness. Ia o te tau sa atu anga kau saula wa mo ka kau mawhai e whai se au wala. E si o ese mai ai se whakatalanga fo I lele ono la vea ia. The Sergeant Black. Ai wa alu wa. Ia. Wa le isi pule mawhai. Nei ula wanau. A pe atu I sa ukubo ma ai aku iei. Au kene oiloa. Tonu pe na uwe le li ili kaningo o le recruit. O le alanga me mawhai. Wa complain nga le kamekiki nga ave. Wa uwe drill instructor lo kaningo. Ia. Makau ni wala tātou le mele le o le kaningo la whakau le ilo le a. Ko ia po lea. O le. Se. Wa vai vista ngata e la vel makakafi pe afa. Da se le avapo. O le koko e a. E se pe ia pile ino pe se a. The blood pressure comes out from that little cup. E le malosi e kafe ke fiu e kaupuni li. O le mena na maua. E kama I wa koko fasa wa ko se tulo lava. Ia lava o te mai kimo tino me whapena. Na ole stu langa nga umau. Whapo I el sa kiri ma mai kua. Ma karango o kengianga ia ui. Ia. Ai ole tu langa sa o ia. Ia ngai ulava ia na la vea lava si o usoma. I le whaang silo makuri e se mani Trillfield. Me na mo lia o nungo le. O nungo fo ia o le. I mea fo I ma va fo I ma lesi ma lingi nga dua koe. La ku parolo pūlou na ki whaangangi ngā nako. I le lako parade. Ia, wa alu koe kiki a kori no masing. E le I o malo pūlo. Ia o ai whatai mine whatoa umana ma whai poi pongo mono kōru. Ma kuli e kūlu I le whale kesi. Kulu ma kesi konga lea o le military base I kane oe. Hawaii. Awai aku ia, o ala lau ke kamoe kongo le whale a fo I kongi, mai kai niga ka kongi na ka kesi. Ole. I le kongo le whale roa, ka saure o kuna ka kesi. La po la ka pengsi. A whaki I se o la koe whai ne ni la le whai I whaku wa upo whelo pulo o le. E ni te koe I whai e maka o uniform inspection. Ai pala wale I se o kōru. Ia o sa o roa I ala kou, ia. O mia ia I ngai kalanga pam kesi. Ma dui fo ai lalo masa ai nuor kesi o whakola tuku mai ai. I la fikusi e susungo. Ia albel na a. Mo alu la koa. No mai whaila I o MP po leo. Avea whai whamtalang o le antu lang whapena. I whapus kalanga ai. O I nga tau o na whele leisolo mai o I Quantico, North Carolina, California, o 29 pound, menga iei ka ngaka ia. Mo whaalongo I lau case. Ngā wako, to be my character witness. I lau court martial lea.
ia o le mea lana whaafikaine ni na sorofua i lea tūlanga. Ai ka kei roa le tūlanga lea o le popole e ongo sui e se whai unga i se tūlanga ona o le lea o le manga o inga ia a wana ia fia i lātou o ero o tau whai pui pui. So o lau na whai unga le mea lea na pupunge o te tino i whai unga le la sau ngei ai longa se whai unga e fia i ai tangata o le vaenga whai al fast. O tau whaafonga i whaamsinonga pia whai sa tau whami. Le ai ma se moli mau e kasia leo na wha mautu ina. Ai o le mele na lain sau no e whai puli le aso na muli o le case. Wa mai a ma o mo fo mala whai un. Ya, ma mo a wai fo nge a mo mai nge koe o lisi o ke topo nge ia e koroko. Se avenga mafalo ave i la tolo mo dia e o fia i ma le tato pale bia. Fio mai a lauli an mali atoa. Ia mai lātou lava e mai se fo isi a tali a Samuelu ma tio le whaktua. O whanofo ia lava i to tonu o le whare pui. Ono o nei tū langa. Nā lako e whailanga kangi a e waku oinga a e waku loka ai. O te manae la ia te o tō pe a mō stoa. Tō te whai mai ngai comments. Ta o mai. O nā sto fina ngalo o le a i le whai unga le whaamsinonga le la sau nei. Ano nā fo. Ta o mai o fo i la o i assessment mo lai o korokoro uni whapea e whaamasino nei le nei whaamasinonga. Ai mo au tātou talo pea mo a tātou tai o le mālo i Samoa. Ai mai se foi o latu tawhatonu o ale mālo i le whamasinonga o le kapeneta ma le a foi le malo. Mina ia lātou whaias, e mai se nawa whamasinonga. Ia lātou whaia ni whai unga leimani, whai unga e o matusa ma tūlanga whono whaavai. Ia le ngata foi le. Ia o matusa lei ma le mea tomu lava wa lai o na whaia lātou whai. Hau leo tātou mta upure nei po, whaftai le whaafonga mai, whaftai le mai moa mai. Salo wangalo i te au no whaatalo whaatu i nai o pai te au no tau whapenga na inga sale vi o wala whango no tai tasi ia po e kale sia ese fo i ia tunu i whafu whai tau nanga ese whaftai la mama o tō talo ma o tō lango olo maua i pēa le olo marsoi fua fo i nei tūl no. This is Ele Orto, your host for the Island and Iron, a veteran state. Ni manuia, whangon mai asu. Soy fua and semper fidelis. He looked good. More time! But he looked